angijahile ukushintshela ingane isibongo uzoshintsha sesi mesena 18 years. Okunye ke bengicela ngicelele ubaba wengane angithinti. Ngithi kuwena abantu besifazane engangithandana nabo angibafoneli ngoba phela kusho ukuthi ngeke kwenzeke lutho ke manje. Into mangabe ethi Ntompilo makufuze yenzeke nithi nina fanele iqale kumina. Hayi kusho senidala inkinga yakhe. Problem engikuyona ngistakile because umthombeni womkhulu uthobile. Mina I won't go back to uthobile ngiyokhuluma indaba kaMpilo. Kusho ukuthi indaba kaMpilo iphelile la. Usamile awunyakaza ukuthi kukhona umlisa ongakuqedi. Wayinalokho ukuthi nakhuluma nama-ex asikho ke lapho. Iyo siyakhala ke manje. Iyabona into ezithethwayo ke sana ziyababuyela abantu. Molweni yini namkela kuMamgobhozi TV. So ku season 2 episode 4 kuye kwaboniswa i-preview kaMpilo ekunye nomamakhe. uMpilo ke siyazi storyline sakhe ke esiphambili ngesoba efuna utshintsha i-surname yakhe. UnguMpilo Zungu ngokubiza i-surname yakhe lomamakhe. So ufuna uba ngumseleku kodwa ke kwahlawulwa kodwa kwavela uba akugqitywanga uhlawulwa. So akazokwazi utshintsha i-surname watsho umamakhe. So uTata Mseleku ke wakhe wathi kwi-seasons eziphambili kuThando neSithembu uba yena akathethi nee-exes. Nangoku into zikaSne bezanjelwa ngumacele simbona umacele encokola nomakhulu kaSne yonke into ngento ezidibene noSne saphinda nomakhumalo nguye owayeququzelela into kaMpilo wade wahamba wohlawula ehamba nosister kaTata Mseleku zangabe khona yena walikhupha akathethi nothetha nee-exes. So ngoku umama kaMpilo uyiphindile laa nto ethethwa ngumseleku xa simbona encokola noMpilo esithi kusekho izinto ezisafuna ulungiswa waphinda wathi ewe kaloku unobuthi kazikazi ulungisa izinto ngoba lokhu utatakho ungulo uthi yena akathethi nee-exes. So meaning inoba ke waba offended yiloo nto leyo because how can uthethe nee-exes kodwa unomntana nalo ex kanti kukho into ezifuna ulungiswa. So uthumela ke ngoku amakhosikazi wakho uba mabezi-agents ezilungisa izinto zakho. Yena uyakwazi ubenza abantwana nabantu ogqiba buye athi akathethi nabo kodwa ngoba kufuneka kwenziwe abantwana umuntu ebethetha naye kwabakho umntana ngoku hayi yena akathethi nee-exes. Kwaze kwamnandi uba indoda emhlabeni kodwa ke sayibona kule veki zayo le nto uba ithini xa iphelelo. Khanike uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. uMamgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.